CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka result Class 12 Jong Meghalaya Board of School Education lapalaj Paidbah mentagasngi ka Sautarik ujemang arjar arpun riu nagabenta Baroh kentup ya ka Arts, Science, Commerce, but vocational stream. Haga Arts stream kidon arpulai hajar nyospa nyopulai ngut kikna gibayakuni ya ka exam. Kiba pas kidon arpo hajar praspa prapu arngun but ka percentage jong kiba pas ka day prapu .0.0%. Kikena kibawan hakmat haga top 10 jong ka art stream kilong ka Mega Shri Roy jong ka St. Mary's Higher Secondary School kabayo ya ka kerdan ka menengkong Ujozia Daman lalu jong ka St. Anthony's Higher Secondary School ubawan haga kerdan ka baar but ka Naki Sakahuni Pagenteng naga St. Anthony's Higher Secondary School kawan haga kerdan ka balay. Haga science stream kidon lai hajar news pa lai pu arngun ki kena kibaya kunia ka exam. Nagini lai hajar sispa arpsaungun kiba pas but ka pass percentage kalong prapulai .0%. Ubawan nengkong haga science stream uday udekro Marang na Don Bosco College Tura naga Higher Secondary Section. Ubawan baar uday Amos Chin Min Lun na St. Anthony's Higher Secondary School. But ubawan balaipat uday Vishal Rai naga Laban Bengali Boys Higher Secondary School. Haga commerce pat kibaya kunia ka exam Baroh kidon arhajar arspa life saungun kiba pas kidon arhajar kan nyongut but ka pass percentage kalong kendai po .0%. Kabawan nengkong na pedeng ki top 10 kadai ka Priya Ghosh na St. Edmunds College, ka Ankita Das na St. Anthony's Higher Secondary School, kabawan haga kerdan ka baar, but ka Rishika Debnath na St. Anthony's Higher Secondary School, kabawan haga kerdan ka balay. Haga vocation stream kidon arpo ingut kikna kibayle yak exam but arpo ingut kibapas. Hey, up, ruko. Shwaba finchet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurposed use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo ang ni kusak atukku ang ni atuk ungani ko mesoka ang habagaktin ka kajay benriu ka Kaladon kata ka Meghalaya Language Act na doos nem arajar sang kuman pensisyano kan ba men hakani ka country tari jong ubanaya yong ka bambut ni tau April arajar April na ka jing pen bana officially ba lasim ya ka ktin kasi ka jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ktin garu ko lasim ya ka kom kata ka official language ngas ngungu mas kumburong ya kan kasih atas society but ru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government department li ngakot meeting mana haka bengyong di study na du ka law department na du ka arts culture na ki department kiba per ngia discuss na ong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga act barin but ngin warna no daka ni kaway ko batmangay daka bniong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak sangat baca kunci sini mana boleh mungkin yang beliau aku interview aku baca kunci yang mana dia mungkin cara beliau nak tak cakap yang
nilai kuat syaba ketin jungi kan yo no ke jing itu bokpura bar kham tam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin karo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela